Good evening, everyone. Tripura is a state with beautiful color of diverse culture. The state is the home of 19 indigenous tribes. Tonight, the Diocese of Agartala is going to present three different cultural dances, namely Lebang, Uchoy, and Darlong dance. These dances symbolized the cultural unity in diversity that define the beautiful state of Tripura. So let's open our hearts to this tradition in vibrant energy that lives in every dance. Jadule otong thong ma khabara paya Jati cila role wani sumo suoi Ucai jati burui role khaju kumba khawai Ucoy jati cila role wani sumo suoi Ucai jati burui role khaju kumba khawai Kong dari kong, kong dari kong, kong kong dari kong Kong dari kong, kong dari kong, kong kong dari kong Kong dari kong, kong dari kong, kong kong dari kong Kong dari kong, kong dari kong, kong kong dari kong Kumbario bumbirai Doba doba binaumi doba doba binaumi Kumbario bumbirai Doba doba binaumi doba doba binaumi Kong dari kong, kong dari kong, kong kong dari kong Kong dari kong, kong dari kong, kong kong dari kong Kong dari kong, kong dari kong, kong kong dari kong Kong dari kong, kong dari kong, kong kong dari kong Sirte ni mel that na ilang tiro lang tin hual tin chua na an leng na ai đang khóc pui tua la
an lệ nghe nam lam ri khen tin re in re mi ai đang khóc bụi tua là an làm der der đã long va lần in tâm đi zia dan in mak phal no ro khang ang karo sem tum thiam ding hong xua karo Sikla rock